usathola ukuthi uYesu inkosi. Hayibo. Kuthi sekunzima mama uSothobe ongekho lapho. Uswelekelwa ngabantwana day by day ungasola uThixo. Kodwa ukuthi uThixo useyinkosi. uYesu usengumsindisi. Sibona uzokhonza kunzima sisazi izinto ohlangene nazo endleleni. Sibona uhleli pha usmiling. Sithi indeed lo ngumntana kaThixo. Malibonge igama lenkosi. So besimejarisha ngoba sibona apha yonke imihla sithi hayi sibona ngoba ume elokholweni. Ngoba usathe nakuwakho wakho usiphanisha kanzima. Athi Sathane uyayibona lento ukuthi I will never help you. Ayibo akayehlele uSathane ayihlele njalo afika athi endlebeni yakho athi awuvele kuye ukholwa ngoku. Kodwa ifika into ethi ngaphakathi devil andikholelwanga wena. I know where I am going. Malibonge igama lenkosi. Kwezi scriptures sifundileyo kukho into endifuna siyijonge encinci sibese siyagoduka. Lithi iBhayibhile uYesu uhamba nentumbane yakhe. Bayahamba bafika eJericho. Andifuni ke si-analyze iJericho ukuthi yayindawo enjani. Kodwa if niyayikhumbula iJericho in the Old Testament yaba indawo apho when izispies zazithunyelwa khona. Niyakhumbula the 12 spies kuthiwa maziyosurveya ziyojonga ukuthi are we ready to possess izinto uThixo asilungiselele zona. Kuthiwa bafikele eJericho babona yonke into out of 12 kodwa there were 2 men. Then ijonge crowd only 2 ababuya ne-positive answer bathi we are able to go there. Abanye bathi sisibonile giants zipha we cannot face them. Kodwa Joshua and Caleb bama bathi no we are going. No matter what circumstance is siyaya. Ngoba ukholwa kufuneka ukuthi nokuyibona igiant imiphambi kwakho uthi I'm going.